Golwg bach arall ar y cyntaf a'r ail. Ydy. Stewart yn bwrpasol iawn ar llawr ei hip a'r ffon yn mynd a... Stance y teapot. Wel, o'n i ddim yn mynd i wedi, ond ie, Camry. Wel, mae'r het wedi diosg. Crossfield Dynamo sydd yn mynd â hi. Ie, i J&R Williams wrth gwrs, Crossfield. Danny Boy yw'r march, ac allan o gyseg Crossfield. Elona. Dipyn o emosiwn Joanne wrth gwrs, gŵr partner Derek sydd wedi magu'r ebol yma. Ac mae yna dipyn o emosiwn. Dos e. Mae'n bles. Yn amlwg yn meddwl lot i Joanne. A ti'n i feddwl, mae hi wedi carthu'r ceffil i mas trwy'r flwyddyn. Wel, wedi edrych ar ôl as arwynebol. Oedd hi'n cael job roedd hosg ymlaen, oedd hi'n crynu. Felly, mae'n braf cael gweld gymaint mae'n feddwl i Joanne. Trech ar y gwyneb. Peth da bod Ellis Simons a'r Stewart ar ei ochr i gadw trefan ond oedd hi. Wrth gwrs yn ffres o ennill yn Llambed. Ac dwi'n meddwl bod ni wedi gweld yr ebol yma ers hynna. Felly... Cadw yn ffres. A ffres mae'n disgwyl fyd yn diwe. 660. Crossfield Dynamo, property of J&R Williams. A mae'n anodd yn dweud hefyd, os yw ti'n ennill, a wedyn mae rhaid cael y llun. Mae rhaid cael y llun i atgofio y foment. In third and Jodl, 653. Ar y gweithio fel i gael y ceffil i sefyll yn iawn i gael y llun perffaith yma. Holl bwysig, ond dim o'r rwydd. In fourth, Sandwyn Enzo, property of Bethan Turner. Yn Bimed, fifth, 648, Teip Cob Distinctive, property of C&GP Granger and Mitchell. And in sixth, yn chweched, 654, Coverdale Arthur Shelby, property of Sophie McAvoy. Felly, canlyniadau dosbarth 57, yn gyntaf 660, yn ail 647, yn trydydd 653, yn bedwerydd 659, yn bumed 648 a'n chweched. Crossfield Dynamo yn ennill y dosbarth eborion 3 mlwydd oed yn yr adran ec. Joanne Nicholson yn dangos ar ran y perchenog Roland Williams. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Golygu gymaint iddyn nhw. Mae'n amlwg. Dosbarth 57, Crossfield Dynamo yn eiddo i J&R Williams 660. Byddwn ni nawr yn symud ymlaen i dosbarth 58 yn yr adran ec, y bolesi 3 mlwydd oed. We'll now be moving on to class 58 in the section C ring with the 3-year-old fillies. Well, I'm joined by not only Joanne, who's slightly emotional and out of breath, but also Derek as well, your partner. Many congratulations. I will ask how you're feeling, because I want to hear the emotion. Well, when you do all the hard work up in the stables, and then you've got to think about having to handle them as well. I'm a bit emotional as well. It's our own bred as well, but it's owned by Roland Greenlands. So, Derek, how much preparation does go in at home, and you let Joanne lead this one? To be honest, there's a lot of work goes in at home, a lot of work. A lot of people don't see it, but with a colt this, like he is, there's a lot of work goes into it. And Joanne, why is it so amazing and emotional to win here at the Royal Welsh? I'm never usually on the end of it, he is. So you can win today? He's the handler, not me usually. Why weren't you handling him today, Derek? I was in the 3-year-old Cob Colt. All right, we'll forgive you, you're already busy. I can't split myself in half. No, you can't, but luckily you've got a very good serve. Yes. Well, many congratulations, guys, and good luck later on. Thank you very much, Jill.